आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम वाशिंगटन पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ प्रधानमंत्री नंगासी विश्वकर्मा जयंती गा मरी लेना पीएम विश्वकर्मा कौबा अनौबा स्कीम अमा हौदोक्लगनी मणिपुरदसु स्कीम असि केंद्र की गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रायना हौदोक्कनी संसद की मिफम की नोंग मांगोइनना उपराष्ट्रपति जगदीप धनकरना ngasi ayuk अनौबा पार्लियामेंट बिल्डिंग दा जाति की मचु अहुम की फिराल पाइहनगनी अमसुंग बांग्लादेश दा हौखिबा पुंग कुनमरी दा डेंगी लाइना ना मियोइ 13 सिखिबगा लोइनना लाइबाक अदुदा लाइना असिदगी सिखिबा मिगी मसिंग 9 हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi विश्वकर्मा जयंती गा मरी लेना पीएम विश्वकर्मा कौबा अनौबा स्कीम अमा हौदोक्लगनी न्यू दिल्ली की इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर जसोभूमि दा हौदोक्कदोरिबा स्कीम असिगी मपुंग ओइबा पांडमदी लाइबाक असिगी खुंगंग अमदि शहर की लमदा लेरिबा आर्टिसान अमसुंग खुदसा हाइबा मियोइसिंगी सेल थुंगी फिबम फगत हनबगा लोइनना सही कयादगी लेरक्लबा हौना लोंचत संस्कृति अमदि तोंगान तोंगानबा हेरिटेज सिंगबु योखतनाबनी स्कीम असिना गुरु शिक्षा की परंपरा अमसुंग इमुंग मनुंगी ओइना थाइनेदगी पाइरकपा सिनफम मखा ताना चथबगी थवंग पुंगिंग थगतकनी स्कीम असी केंद्र सरकार की मतेंग ना पाइखतकदबनी मसिगिदमक लुपा कोटी 13,600 खाक्तुना थमले अमरोमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगासी द्वारकादा सेंगबलिबा जसोभूमि हाइना मिंगथोनबा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर की फेज 1 लाइबाक मियामदा कथोक्लगनी न्यू दिल्ली दा पांगथोकपा थौरम अमदा प्रधानमंत्री ना दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस की एक्सटेंशन सु संगागनी जसोभूमि असि मालेम थाकी इंफ्रास्ट्रक्चर लैहंदुना सेंगतपनी मसिदा मीटिंग तौफम कॉन्फ्रेंस अमदि एग्जीबिशन सिंबा पांगथोकफम याउरी मणिपुर दसुंगसी केंद्र की गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रायना पीएम विश्वकर्मा स्कीम हौदोक्कनी होटल इम्फाल की संगाई हॉलदा ngasi ayuk पांगथोकदबा थौरम अदुदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंहसु सरुक यागनी मेघालय दसु थौरम असि स्टेट कन्वेंशन सेंटर शिलोंगदा हौदोक्कनी हौदोक्पगी थौरमदा केंद्र की राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सरुक यागनी केंद्र की शिक्षा अमसुंग मपाल थौरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंहना पुणे की शरहटन सिंधुना पांगथोकपा तरुकसुबा कारगिल इंटरनेशनल मैराथन 2019 सरुक यारिबा पुनमक्ता याइफा पाउजेल पीरदुना मखोगी खोंगचत अदु माइ पाकपा ओइसनो हाइरी मैराथन असिगा मरी लैनाना पीबा महाकी पाउजेल दा मंत्रीना हाइ मखोगी खोंगचत असि सुपनगी माइ पाकपा दुखा किनते मसि अइखोगी पांगल शक्ति अमदे पुनिंग वाखलगी ओइबा हाइथोइ सिंथोबे कया अदु उथोकपासुनी मांगना हाइ You must remember that this is not just about winning. It is about discovering our true potential. It's about pushing our limit, testing our physical and mental strength, and forging unbreakable bond with our fellow adventurers. Each step we take is a testament of our destination. Each breath we draw in the thin mountain air is the reminder of our resilience. Supreme Court na hapkiba akhangai haigi kangbu amana ngarang Churchanpurda tongan ba relief center singa leiriba IDP singa wari sanakre Dr. Harish Sethi amadi Dr. Padma Dio Sathali yauba mioi anigi kangbu aduna makhoigi physical amasung mental health ki phibam yengsinki मधुकी ममांगदा मिहुत कांगबु अदुना डिप्यूटी कमिश्नर की ऑफिस दा चुरचानपुर जिला की हक्सेल विभाग की ऑफिशियल सिंगसु वारी सानखी इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट अमसुंग थौबाल जिला दा ngasi ayuk pung 5 dagi numidang pung 9 phawba curfew komthokli बिष्णुपुर जिला दना ayuk pung 5 dagi numidang wairam pung 5 phawba duga kakching जिला दा ngasi ayuk pung 5 dagi numidang wairam pung 3 phawba curfew komthokli tabirba pawasi आकाशवाणी इम्फाल दगिनी उपराष्ट्रपति जगदीप धनकरना ngasi ayuk अनौबा पार्लियामेंट बिल्डिंग दा जाति की मचु अहुम की फिराल पाइहनगनी संसद की मिफम हौगदबा नोंग ममांगोइनना जाति की फिराल असि अनौबा पार्लियामेंट बिल्डिंग की गजट द्वार दा पाइहनगदबनी थौरमदुदा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री प्रहलाद जोशी राज्य सभा की डिप्यूटी चेयरमैन हरिवंश पार्लियामेंट्री अफेयर्स राज्य मंत्री सिंह अर्जुन राम मेघवाल अमसुंग बी मुरलीधरन राज्य सभा अमसुंग लोकसभा की लुचिंबसिंग अमदि अतै सकनाइरबा मियोइ कया थौरम अदुदा सरुक यागनी
Hyderabad Liberation Numit ki palan thoram yaunabagi dama Kendra gi Griha Mantri Amit Shah Hyderabad ta thungkhre lising machamapal ni phunipan gi ngasi gi numit asida ningthaupan balebak khumoina lairamba Hyderabad Bharat ta tenkibani thoram adugi saruk amoina Armed Force ki parade amasung Sanskriti gi thoram sing utkani Bangladesh ta hoki bapung kunmari da dengi laina namiyoi tara mari amaga susi kibaga loinana laibak aduda laina asidagi si kibami gi masing chanipan hele Laibak adugi Director General of Health Services ki pauna hai haujik phaubada laibak aduda dengi ki case punna lakama lising humpumari chamma humpuni toi thengnare aduga mioi lakama lising yankai humdoi chamri kunipan dina ba phakre adumoinamak report phangdaba case kaya su lairibana asengba masingdi masidagi helamba yai hairi laina aduna paksana narakpadagi laibak adugi ana layengi lamda sauna khudong chadaba mayok nare hairi Asia Cup Cricket की फाइनल दा ngasi nungthil pung ahum da Bharat ka Sri Lanka ka Colombo da thengnaragani ngasi phongba pauche singi maroi ba pau singi damak hojik Chingtham Devika leire Devika Thagachari Washington Mukhyamantri Nongthongbam Birena phongdokiba wafam lenga ki loisang sing October thadagi thangje numit chuti oiraroi Santi lakpa haure miyamna hotnaminasi haiba amasung amjugi nifumapan suba foundation de pangthokibagi pauna ngasi phongba pauche singda maru oiba pau oina phongnari Swachhta hi seva fortnight CM na hogdokre haiba color headline gi makhada Manipur gi fibam phagadlakli mangkiba matam menkhatnaba October thadagi thangje numit chuti leiraroi haina phongdokiba Mukhyamantri Nongthongbam Birengi wafamna Ichel Express ta ahanba headline tawduna phongli Masiga mari leinaba pau Poknafam, Huyenlan Pau, Ireibak, People's Chronicle, Sana Leibak amasung Sangai Express ki edition animakta maru oiba pau oina phongli. Sana Leibak ta Furup ahumgi MLA singi oiba Peace Committee semgadauri haiba pauna maru oiba pau oina phongli. Dengi gi case chamri ni fuma thoi sukre ngarang khakta da kuntaret positive oiki haiba pau ahan balamai da phongli. Puwari semdokpasing MU gi historian sing na chumthoksi haiba Manipur University gi VC na phongdokiba wafam pauche asi gi anchor kalam da phongli Churachandpur dagi yamnaba khutsu khulai phagatle haina Sangai Express edition animakta maru oiba pau oina phongli pau asi Imphal Free Press tasu maru oiba pau oiri Ichel Express ta State Security Review meet pangthokre Kutlai puthok pusin tawba gari number thadaba sing phagat kadauri haina maru oiba pau oina phongli pokna famda miyamna athoba singi langban chara tamduna awang bathakta ikai khumna khre haiba pauna ahan balamai da phongli Huyenlan pauda gari singdagi illegal tax ki chang yamna hengatna lawrakpana atopa state singdagi poche gi mamal tangkhai hengatle haiba pauna ahan ba headline oiri All Manipur Nupi marupna Nupi gi seat reservation bill passed taw haiba pauna Ireibakta maru oiba pau oina phongli Imphal Free Press ta miyoi anina saba health expert ki team amana Churachandpur da chatuna mafam adugi fibam yengsinkibagi pau headline tawduna phongli pau asi poknafam dasu ahan balamai da maru oiba pau oina phongli Ngaksel Mantri Rajnath Singh na popi manghan bada Indian Air Force sizinagani haina thajaba pirakkiba pau People's Chronicle da ahan ba headline tawri pau asi Sana Leibak Sangai Express Manipuri amasung English edition da maru oina phongli amasung amjugi nifumapan suba mapok kumon thauram pangthokibagi pau ngasi phongba pauche ayambada maru oiba pau oina phongnari Washington Thagase Devika Aroibada maru oiba pau amukhana Pradhan Mantri na ngasi Bishakrama Jayanti ga mari leinana PM Bishakrama kauba anauba scheme ama hogdoklagani Manipur da su scheme asi Kendra gi Griha Rajya Mantri Nityanand Rai na hogdokani Imphal West, Imphal East Samsung Thawal Jila da ngasi ayuk pung mga dagi namidang pung mapan phawa curfew komthokli. Sangsat ki mifam gi nong mamangoi na Uparashtrapati Jagdeep Dhankar na ngasi ayuk anauba parliament building da jati gi machu ahum gi phiral pahengani amasung Bangladesh ta huki bapung kunmari da dengi laina na miyoi tara mari amaga susi kibaga loina na laibak aduda laina asidagi si kiba mi gi masing sanipan hele pau loijare.